All right. In lo thiam do tlang puya. I a trend kat thiam lo number 14. Frequency lag dan on thiam lo oma. Number of students ka frequency ang khanin ron la ngal to pa ka frequency ni lo I accumulative frequency zo kan if you look at number 14. And in chiang ola below 10 at the marks ka number of students 5 at the company. Chuan below 20 at the 9 at the khalai da kai fe tur chu below 20 at the khan below 10 de bukhan telrek som ni mutling lo trim sim khan ya mak khat mu po kha mak som ni mutling lo ni thoni chu wa chuan kan du tak 10 le 20 in car khan ni lo wa eta 9 ron pe khi tia bogen below 30 tia 17 ron ti hian 0 le 30 in car mi number sim se ba so ni vek mu sim se ko chu wa chuan 20 le 30 car 17 di khai ta lo ni ending et chu a frequency tak tak kan the da tu kan table kan cm le ta kan the da chu amma saber ka chu below 10 ka chu 0 le 10 in car 5 ka diksa below 20 a khan 10 to 20 kan lo de ta ni 10 to 20 kan ti chuan 20 hnuai lam zo chu pakom ta pakwa tang khan 10 hnuai lam ho kha panga kan pai ta pali ro chu hei zo ki a frequency chu ta ni tele 20 kar chu ti 20 le 30 ni chuan 17 na tang khan 9 khai pa nga ma che mi kha a chan chu 9 khan 20 hnuai lam en ti ra 20 le 30 kar a chu 17 na tang 9 pai khan me kha ti an je ka no hi account thata ni at the here 14 ni chonga 50 na khan 50 na khan tle dang le ta 0 and above atia 80 be top mai ni chu wangin hi 0 le 10 in kar lo 0 chunglam prim prim mu ni a somret chu wa jan he ale ling zonga chongai ta ni a hnuai bera 100 and above chu tu barom lo je la na ngai lo 90 le 100 in kar kan je kang 90 le 100 in car chu 90 and above kha ni me ya chu paria te ta ne chona dot le 80 and above kha kan e chon te nei tia ma se te kan ti khan 90 chunglam potel ve ka vai 80 le 19 car mi chu te na trang khan a ma mi e khai pai chiang chon pa ni ron chuak chu ti ambo ke na dot le 70 to 80 kan la don chuan 60 na tang 10 ti khan le chho le je la ga khati kha cho le ve tur ni oi these things are incorrect now ti hian ka chok zo to do lo he chu ti lo cho chun za bang cho ka ti dik lo le lang sar de chu number 12 le 13 12 le 13 hang kan cho dik lo dan chu he ti hi ni ya wait a minute let me change my pen color a classroom pe ka kha inclusive form in ron pe exclusive form chanti tur ni om je chen na number 12 ka en chuan class kha ti hian a kalani 4 to 7 adia do lia 8 to 11 dei heti hi thiang lo hre tur 4 le 7 kha ni chuan helai 7 kha om le nge ngai helai le a class ma zong lower upper limit le a class do chia lower limit kai ang an nge ngai kan cho to ho en la hey 0 le 10 to 20 hey 10 ang zele 10 20 20 30 khatiang khan themi min ang lo hit anga siam chantir phota ngai ta ne chumi tu cho di hang kan de class 9 la kan zero to kha add 0.5 on upper limit and subtract 0.5 on lower limit hi a rules ani ti khan 4 ta khan 0.5 kan payang subtract to lower limit mo 4 ta 0.5 ka pai chuan 4 ta 0.5 pai chu insang 3.5 tero so class interval become 3.5 to 7.5 ka bel ve thuang upper limit na bel tu 7.5 adon le chi khan 8 atang lower limit ania 0.5 ka payang
8 atanga 0.5 ไปจน 7.5 ชอบไปจะ 7.5 to 11.5 ที่ข้างข้าอะไรอังตัดทับไม่นี่อะตัวจะเป็นอังคาเจลตัวข้าที่ยังขัน12เล13ข้าโจทย์ตัวนี่ข้า12ฟ้าปกขันการที่นั่นฉันจะ12ฟ้าปกขันที่เห็นเราก็เลยดัก class interval ข้า16 to 18อะตัวจะ19 to 21เลยเด้ไอ้อังเลยแล้วที่อังตัวจวน0.5กันไปยัง 15.5 แล้วเนี่ยนะ18นะ0.5กันไปแล้ว18.5 19นะ0.5ก็ไปจวน18.5นี่เวลาเจ้า21.5ที่ใครอังเลยตานี่